Private security ban party na police ki Fijol Setpa Thingkhre. Private security amadi private ban party ki miyoi sing na police uniform ka manaba Fijol sing setuna thauram kaya da yauri basi athing ba Thingkhre. Police department na thokpa cherol amada security staff amadi ban party gi miyoi sing na police ki Fijol khage camouflage amade olive green machu gi Fijol sing setpa yauna re. Miyoi sing asina police ka cham manaba Fijol setpa asina maram oiraga miyam da madi mathau tawriba police personnel sing da akai ba thogal le makha tana lakadoriba matam sing da miyoi sing asina hairiba Fijol sing asi setpa hai ba yengsin gadabani haina police headquarter da ge SP sing da sukhangan khre. Private security guard amade ben party gi miyoi sing da so police ki Fijol ga machu manada ba sing Sizinaviyo karigumba sizinaramba thengnarabade logi matungina mathau tabay action lawkhatkani haina su cherola duna makata na palle amot akai fata haudi kanglon chumda loisindabage Manipur laingak awa phamda tare crore sani fine thinaba NGT na laingak ta khangan khre Manipur da solid waste amadi liquid waste mapang amade mahigi amot akai sing kanglon chumda loisindabaga mari leina National Green Tribunal NGT na Manipur laingak talupa crore chani fine thina ba khangal khre. National Green Tribunal Principal Bench New Delhi da ngahan sathagi ba hearing amana Manipur laingak talupa crore chani gi fine thia na ba ware pasi lauki ba nei hearing ase Green Tribunal ge chairperson Others Kumar Goyal JM Sudhir Agarwal amasung EM Pro A Senthil Bell gi bench amana sathagi ba nei hearing asigi matang chairperson Justice Others Kumar Goyal na hai Manipur da hojik wadi ba phibam ase chumthokna ba akakna ba matam ama pi ba mathau tai masigi damak state laingang na thodang lofam tho e state adu da leriba resourcing adu season aduna pollution thingna ba hona ga da banai asoi ba sing ase kumna yengsinduna laiwa ga sigi lobungang na sana ba madde miyam gi yaifana ba thoksel paikhat pai ba se state laingak singi tangai fada ba thodang ne amot akai sing loisin bada environmental norms ngang na satpai base laingak amagi khwaidagi wangba priority oina thamgadaba nei ahan bagi oina centralized single window mechanism ama samgatuna state asida sathariba amot akai loisin bagi thabak ase kumna yengsin ba mathau tai hai riba single window mechanism ase Manipur gi additional chief secretary ge reng taki tada ba miyoy amana lusingduna urban development rural development environment and forest, agriculture, water resources, fisheries and industry na chingba department singge miyut singsu yahon gadavani haina tribunal asina makata na phongdokhe state asida morakai puthok bagi chang amasung lotion bagi changda chauna hong balai di basigi matang da tribunal asina makata na hai Manipur da hojik solid waste amade liquid waste sing scientific oiba mawong da lotion na bathabak paikhataba asigi dama compensation oina lupa crore sani ase polluter pay principal gi makha da pikhalang na bakhangan khibane hai river senpham ase ring facet account da thamduna chief secretary gi yathang matungin na sisinagadaani hai re masida sunatana solid waste management gi damak state asigi lairiba fund sing adu solid waste processing facility remediation of ligation waste sewage treatment plant sengbat pamasung fecal sludge treatment plant chingba sembada sisinagadaani hai re state asida solid amadi liquid waste management ki thabak sathari basigi marik sumber report tha taruk khuding ge chief secretary na semduna national green tribunal da soidana thagalakadabani haiba wafam su yaure hira masigi matang da Manipur da amorakai khombagi thabak tawribo organization amage machin chatpa misak amana pause asida hai Manipur na amorakai ningthina loisindabagi lupa crore sanigi fine thina ba NGT na khangalakpa si pumnamaki oina laibak thiba nei masi state laingak na mangjung na thabak paikhat pidam labade thoklam daba yaba nei hojik fine oina lupa crore sani thiga doriba sigi mahutta lupa crore tararom tamak kaithok piduna hojik IMC gi makhada fatta haudi khombagi thabak toriba NGO taraga nipan lo masigi machinery sing leinaba loan gi mawong da pitha biram labade ngasi thengnari ba wa basi thengnaram da basu yai amot akai sing digi sel onthong na ba thoksil paikhalu hai ba se India government ke Solid Waste Management Rule 2016 da sumayak siyang napalliva nei asum na amot akai loisin basina senthok lehen bangam laba khakta da Manipur da amot pa uba phangloi maram asin laingak na matam chana thabak paikhat pachangei Manipur Pollution Control Board ta thabak hapagi wathok
मियोई चामगा तरामापन की अपॉइंटमेंट ऑर्डर कक्नब रिकमेंड तौख्रे मणिपुर पोल्यूशन बोर्ड MPCV दा कांगलोन काइना थबक संगनखिबा मियोई चामगा तरामापन की अपॉइंटमेंट ऑर्डर कक्नब स्टेट विजिलेंस कमीशन ना मणिपुर लैंगा की फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दा चेरोल अमा थादुनो खंगनख्रे विजिलेंस कमीशन चाही असिगी अक्टोबर थादा मणिपुर लैंगा की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दा थाकिबा चेरोल अदुना हाई मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ता लाना थबक हापगी वाकत कया मरुम लाकबदगे थबक सिंग अदु कमदौना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ता हापखिबनो हाइबा कमीशन ना थिगतपा हौखे थिजिनबा मतम अदुदा हाइरिबा थबक सिंग अदु बोर्ड असिगी चेयरमैन ओइरंबा एल राधा किशोरना कुमजा 2018 दा अपॉइंटमेंट ऑर्डर पीदुना थमलमखे मतम असिदा लौरंबा पोस्टिंग अदुगे मनुंगदा असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर जूनियर लॉ ऑफिसर असिस्टेंट प्रोग्रामर जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट अकाउंट असिस्टेंट सैंपल कलेक्टर फील्ड इंस्पेक्टर असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर लीगल असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर LDC ग्रेड 4 ड्राइवर स्टोर कीपर कैमरामैन स्टेनोग्राफर अमदे चौकीदार न चिंबा याउरे खामदुना लेबा बुलेट थोमजिनबदा नि सिरे सिंगजमई पुलिस स्टेशन कोनबा इम्फाल एयरपोर्ट मनाके तिदिम लंबीदा ngahan numidang pung 8 lom taba matamda thokiba accident da kangkhong ani panba royal enfield bullet thobana ha ane कार अमना थोंबदा थीना सोकबदगे लाइकनबा ngamdana sire थौदोक असigi matangda पुलिस अमदि इमुंग मनुंगदगी फंगबा पाउदा लैखिद्रबा नहानी अदुदे उलौ मयाई लेकाइदगी पालुजम रॉबिन्सन सिंह चाही 18 अपोकपा पी बोगेन अमदे लैकाई असिमक्तदगे कैसाम किरण चाही 18 अपोकपा के इबोमसा ने किरण मंगा सुबा IRB दा फॉलोवर ओइबनी हाइरे पाव असिना मकाताना हाई कैसाम किरण गे रजिस्ट्रेशन नंबर थाद्रिबा बुलेट असे रॉबिन्सन ना थौरगा किरण ना मनिंगदा तोंगलगा युमलोमदा हलकपगी लंबे एयरपोर्ट चंगफम गेट मनाक यौरकपा ngahan numidang ge pungpham aduda mafam aduda khinba sangai festival gi gate ama police na ngak sitharam khe gate sithare ngayaktang ngai kho haina mafam duda police personnel singna khangalak badage Robinson amadi Kiran makhoi ani lambi da ngayak khamlaga laikhe tanja aduda kwa kaithe lomdage haitharakpa khongjel yang na thaurakpa silver machu gi Honda City car registration number MN01J 3112 asina खामदुना लेरिबा रॉबिन्सन अमदे किरण द साफु कन थोंबदगे मखोय अनि थीना सोकबदगे किरण दे लाइकनबा नंगदना थौदोक थोकफम अदुमक्तद लैखिदबने अदुगा रॉबिन्सन ना हॉस्पिटल द पुखटपदा लाइकनबा ngамदना लैखिदबनी हाइरे रॉबिन्सन अमदे किरण बु थोमलिबा कार अदु सोकपना मरम ओइरगा थौबा यादबदगे कार अदुबु थौरखिबा मदे ममांगदा तोंगलखिबा मियोय अने गाड़ी अदु हुंदोकलमलगा चेनना बहोनबदा लैकाई मियामना तानरगा फाखे तुंगदा पुलिस ता सिनखि हाइरे फारबा कार थौरगलिबा मियोय अनि अदु अमना रॉबिन्सन कौवी अदुगा अमना पिबारेल कौवे कार अदु सिद्धार्थ हाइरिबा मियोय असिना थौबने मखोय अनि असि लाइसेंस पाइबगे सही सुदबगा लोइनना ड्राइविंग लाइसेंस सु पाइरम दे हाइरे थौदोक अदुगा मरी लेनना सिंगजमई पुलिस स्टेशन न केस अमा लखटपगा लोइनना लैखिद्रबा रॉबिन्सन अमदे किरण गी असि भक्चांग अदु पोस्टमार्टम गी दमक रिम्स की मोक्ता थमख्रे हाइरे आरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरे।